Урматтуу жакшылар, тагышыл чыгарма Түгілбай Ағайыз тарабынан оркестр кылайык кылып чыгарылган жаңа сыясы курга элек, илеби кайтелек чыгармаларынан Түгілбай Ағай келип берсеңиз, Шекербек Шеркуловдун жүрөк толкуйтун ырга салган экенсиз, так ошону азыр өзүңүз менен чогуу угалы. Өзүңүздөр билгендей, жүрөк толкуйттун узак тарыхы бар. Агай убакыт болсо токтололубу? 58-жылы Москвада декада болот дегенде Шекербек Шеркулов Атайдын багы илгери 30-жылдар түзүп кеткен ансамблинде комуш чертип жүргөн экен. Кетерине бир күн калганда келип айтышыптыр: "Ай аксакал, сиз ичет экенсиз, эртең барбайсыз Москвага" деп. Анан Шекеңдин бир Айкөлдүн тукумумун деген. Ошол сен барбайсың дегенде азыркы биз баарыбыз таарынат элек. Шекең болсо эчтеке болбойт дейт. Ушундай бир сөзү бар болчу. Эчтеке болбойт. Ошо менен калып калат. Анан күнүгө радиону угат, Москвага жеттиби, жеткен жокпу. Анан жетти дегенди укканда дейт: "Аябай толкундандым" дейт. Шекем өзү айтып атпайбы? Ушундай толкундандым, ушу кичекей кыргыздар дейт. Тетиги Сталин жашап аткан Москвага жеткен мен үчүн дейт, кандай сыймык. Анан нары басып, бери басып, толкундап атып, анан кийин кайрыктар келе баштады дейт. Анан күү чыгардым дейт. Жүрөк толкуйт деген күү чыгардым дагы, өзүм акчама билет алып алып туруп Москваны көздөй учтум дейт. Каяка барарын да билбейт экен да. Андан да кызыгы, аэропорттон, самолеттон чыгып эле туруп калыптыр, каяка басарын билбей. Анан ошондо бир бою узун, чачы барпайган, көзү жүлжүйгөн бир жигит басып келип сурады дейт: "Каяка баратасыз?" Дегенде анан түшүндүрүп айтып берген экен, аны бир машина күтүп турган экен, ошого салып алып, Шекеңди анан баягы артисттер жаткан жатаканага алып келип, анын жатаканасын төлөп, тамак ашына тыйын берип, кете турган жолуна акча берип, антпесеңиз талада каласыз деп. Анан кетиптир, көрсө ошол Султан Ибраимов экен. Анан кишинин дарбагы ыраазы болсун. Анан ал Шекем комузчуларга үйрөтөт жүрөк толкуйту. Ошону декаданын аягында бир чертип чыгалы деп. Үйрөткөнүн үйрөтөт, баары үйрөнөт дагы, сахнага чыгып чертишет, Шекеңди дагы чыгарбай коет. "Сиз ичкен киши экенсиз" деп. Эчтеке болбойт дейт. Анан Шекең өзү Айкөл киши болчу. Бир жолу бир чайханада отуруп, өзбек туугандар менен айтыптыр: "Мен Манаска алты атадан кошулам." Тигилер кандайча десе, айтыптыр: "Мына Канжакыптан Манас, Манастан Семетей, Семетейден Сейтек, Сейтектен Шеркул, Шеркулдан Шекербек." Мынакей. Алты атадан кошулуп атам деп. Чынында эле Айкөлдө ушул тамашасы тамаша го, бирок карабайсыңарбы, ушул таарынгандын ордуна ушундай керемет күүнү таштап кетти киши. Ошону ырга айлантып көрдүк. Эми сөздөр абдан бат айтылат. Мындай кабыл алганга татаал болуп калышы мүмкүн, бирок аракет кылбасак да болбойт да. Büyük bir söyleyişen Tümbalları kırmızlarla bölünmeyen yaraşan Mağaralı çoluzak masakalı sömürçen Haybolları kırmızlarla ardımında yaraşan Mağaralı çoluzak masakalı sömürçen Çıktı kara geri mıhtı kara geri Çingemenin yolunda çimeniyle karacı Mağaralı çoluzak masakalı sömürçen Dağlar göründü toplum bölündü Duraktasın ömürdü uzaktasın ömürdü Masakalı sömürçen Günün olasın bir an Tırşakanı bin adam, tırnakanı bir adam Günün olat bir kişi, tırnakanı bir kişi Tamtamasa büyüktün, kalandağı büyük köy Mağaralı şol uzat, masakalı sömürçen Tamtamasa vurmalı, talandağı çorbodoy Mağaralı şol uzat, masakalı sömürçen Büyük köy şolda, ömürümün solda Boşluk gelip omuzunlar bu ardından kıvıran Omuzum, omuzum Kırmızlardan önümele gömürümün olmuşum Omuzum Diyelim o zamanda da yine boşkan çalışım Ekölüsün colusun, colusun Olup duran caylı dolu keremetli karasam Seni eline belinde çürüm bulkum paratam Tuğan celim elimde çürüm bulkum paratam Gümüşte gömür burada, burada sında burada, burada torunda, burada yolunda.
gelir. Ulu elin ululuğun gayrı beni gün gelir. Gayrı beni gün gelir. Dır tak tak zamana, dır şaşma zamana. Omuzum, omuzum. Kırmızılardır dönü gelir. Kıvırımın domuşum, omuzum. Değmenin zamanlarda eğilim uçman çoluşum. Elimizde eğip olduk omuzum. Tepemizin çolusun, çolusun. Olup durgan ceylo doğu keremetli karasam. Seydim, elime gelindim. Çürüm koku paratam. Tuğla celim elimdim. Çürüm koku paratam. Suyu bir gelir, ömrümde baktım ateş oruna. Yetişme kömür vurdun, kırdıkılın sen de vurdun çoluna. Kırdıkılın çoluna. Suyum cerimdi, tuğla cerim babalardan olca eles bana kalkan altını yırtarısın. Beni tuğla babalarla tabiri gittin, tabiri gittin. Arımaklar geleden, arımasa bileşen. Tükürüp, ölümdürde gelenden. Büyük müsü bileşen. Kumaların kırmızlarla büyük inge canaşa. Mağaralı uzak, masatalı sömürçem. Hayvanların kırmızlarla arımaklar canaşa. Mağaralı uzak, masatalı sömürçem. Çıktı kara geri, mıktı kara geri. Çimdinin gün yolunda, çimdinin karacı. Masatalı sömürçem. Dağlar büründü, toplum bölündü. Bırakırsın önümdü, uzatırsın ömürdü. Mağaralı uzak, masatalı sömürçem. Gün ulan söyleyin beni var. Şaka bir adam, tındalan bir adam. Gün ulan bir kişi, tındalan bir kişi. Atlamasa büyük ön, kanatları büyük ön. Mağaralı uzak, masatalı sömürçem. Atlamasa borbolu, kanatları çırpadoy. Mağaralı uzak, masatalı sömürçem. Bülük dönüşü